Kako napraviti auto koji menja pravila? Treba ti ideja, razmisli još jednom, opet, minivan, terenac, gradski auto, treba ti legenda, uzmi je i ponovo stvori. Originalno, originalnije, dosta, to je to. Pozovi inženjere, ciljna grupa, prestar, premlada, muškarci, žene, koliko dece, 2, 5, 500, daj prostora, još prostora, tako. Spavaj. Dosta spavanja. Recept manje napred, više pozadi. Svetlo, mnogo svetla, veliki displej, veći, sjajno. Poveži se, ali kriza, smanji troškove, poludela je. Ne diraj ovo, skrati ovo. Dobro narode, uključite ga. Probna vožnja, više snage, manje izduvnih gastova, manje je više. Okreni, zategni, 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 dosta. Cena od 13.490 evra. O ne, tip iz finansija, neće moći tako, otarsi ga se. Koliko boja? 20, 30, 100. Dobro. Ko je zvezda? Ti. Stanite u red. Gubi se. Ime Novi 500. Large Linked Love Light Life Like L. Novi 500L. Nova pravila.